to. Dapat to. No need na ta mag-uno-uno. Pasa-pasa lang, ball rotation. Pas-pas. Umay mo, ayun na, i-dribble. Sakay, Bumbet! Agay ka, dugay. Hoy, traffic. Nice one. Agay, wala nakuha niya. Togs, babae Togs. Jauh tahu. Bumbet, sakay dito gamay. Hoy! Sarge, sakay na uno, Sarge. Kuha ng uno. Max! Ayo, kayo. Apa kau? Yut. Tengok apa kau? Sa. Ya, kita nak kubul. Bantay, atubang. Tidak, last touch ya. Nak. Number 13, second personal foul, and second team foul. TV. Hah? Oh. Umkot ba na? Umkot na nila. Nagatagulan nila. Umkot daw bantis. Let's get in! Next one. Ada nih Brad. Kuan Sinsio kali karon. Lepos lang niya lagi balik ba? Ay so, wala pa tanin mo. Kanto. Nice pass. Nice one. Buat push na. Let's get it. 10 points. Smiling face mo kaya. Alam ko ano mo sponsor. Uy. Ano ka ng kapisa?
Wala na naubog, no? Bits, 5 ka bits, oh. Epic bagid niya, oh. Oy, ang kamot, ikamras bayok din. Wala nga. Airball ka to, no? Paul. Ada barikaber gitu, barikaber. Ini mau kawan. Dia tuh dekat dalam. Di apa gitu kan. Lima mengital saya kepesan. Di kakak mentoy, dia magdalan. Hei, tabu apa tabu? Ay, nagdalan. Bits, mo gina moral bits. Pas dagang yun, bahala yun. O siya pag to, buk. Let's ball. Terus advantage sa Tagayong daw, tulo ng Tagayong. Awan ng Tagayong. Kung nagpasa ito ka search, hidagan naman si Rin. Skill bits, skill bits.
out. Ay, lala, sikas na kay. Pre, one set na, balik pre, one set na. Sixteen. One set na, balik. One set. Retro na. Walay Paul. Ay na. Mayar kilabo ko eh. Balis. Sabi niya.